Ka Menteri Bidai ya katanat karep karyang ke kong amperin langdo hadin bakal dia benyakran bat kinong elam jo ke kenhun kinong rep ha sekretariat kalalej manai kublai ki pajba nong rep ki bala ap sitam ha plau jo ke state library bat kalapan mapro ba kiklem yo lut berrong sepo benyakran bat ka kong amperin kalapan pau ke jingkemen ya ke jinglong yaisha kinong rep manap habar sekretariat kadba kinong elam jong ka HFU kidang don ha ke jingelang bat ki officer kabalane da kibun-bun kenta. Yaisong kenta, ako menit, panyatir halor kiji jumpi. Nganum la su panyatir holo kiji. Ngasu pan mapa, katuk ni napdek kiji hap ni, dewan burom ya ka. Anjo ko sarkar ko ong ha katay ka main road. Bat hapo ka premises jong ka secretariat ka don ka section 144. Nga ka menteri ngamla ban penkut ka kami di ka ka biang ya am ingin saya penpoi katukat ni kita kicing ya keren jungi syafi ya keren bat kini tin saya kana kini baki salik suk sayeng bat ngapan ma ba kata kacing thang jong pi wat ong ba kasangkar rupi ke beri mejo ki kam yui ni thang bat pi dai teng khat eki ban le pare hap dai perkhat sani bang hap ya bo jingmot bang kumle sibon mo masuan ong kumle gitu mo sibon itu ya taat ko na ha nga tiki nong rep ki don lalaki jong ki group mo ki don la ka kenbon ki don la kata association jong ki bat ngalak persyang ngalayu ya kajing ko jong kami dia ngalayu kajing ut kajing nam kajing pangnut kajing jauh mat jong kinong rep ki bokher bat kajingnya khana jongi mentan hang ni kalong ba kup ka sarkar ni hab hi ban mi ban pek ya katukat ni ki kendon ya keren mene samaning kong ki keren chpang kata ka market intervention scheme la pensyai kinong rep baka sarkar kami katerwabun ki eki reki kendong pentrai pat ban poi sa kata result bayo ta market intervention scheme kilong iba kumakalong hado arajar arpuar laki spa kali kita ki city ki lalek na kawai ki jala sa kawai jala hado ya wai per baai scheme na ka sarkar kami ki ai tang artli ki jala ayo ka jamun kashmir yaw apel bat kayo kan Nagaland yau han nalor kataru metric ton very nominal padu na ba tingi ong bato idon ki schemes na kasokar mala ong ye kinong rep pakinya lum ya lang nila di ngam krentang ya ke Hill Farmer Union kadika way ni ki ban makmat ki NGOs ki bawan Rey ki bapun ki bafon yang ki batek singa pak kendo yang ki bangalak ha ski officers na bagi officers kinyo ya kajing tip kajing nang kumno ban pek bagi nong rep kat bala ngim day ban penjau umat thang yaki ti niong ba habawan kajing link shop jong kamariang ka agri department ka dantang kawai kadanta ba nong rep hapo ka arso kanta kidi ban pentip siya ka DC kidi ban file ka FIR bat kata ka report kan one siya ka department ka pa mardor ya ki officers ban estimate ban jurip ya kita jinglot nrei ka nodal office kadang dehi ka DC office ki ya kaniru nila yatir nila tainia daki spasin assembly nrei imat patla pan pikir iway itai jingkot nakaliang jong kinong rep kilaong yang iba nilaong ikiba jaka ba pinsim ya ka farmers intervention scheme ka sarkar kami ka man ay balipim insure ya ki crops kung ba pi insure ka GMP insure ka kali la tag insurance yung mangintip sa bang kata insurance ti kamot ba kadon ka jingklot jong yang taru ni hapan pentlan man pensapriang henry hadu lai puway tarik nai July mentau snem pila ban register online lada pikwa ya kata ka crop insurance scheme
ngi mang arsam hajar nam tak jela jungi re hadu mentan lai ko hajar ngut kinong rep kila de register di kumno ban pentri kam ya kata crop insurance rungi don kam menta ban ya pekat namar ma kacing tip rupleng kam koi si kinong rep ni pan ma ni kinong rep ya kata kacing tulot jungi ban koi ya kata kacing tip sapi re ngi la de rai bangindon ka block farmers block gala hakaba ngindon kacing ya kenduk lang jong kinong rep ha ki kentot paper lembak ki blok ngin sedang no ya kene ka program jungi nang bangin yo kan ai jing pentip syaki nong rep kumno ban insure ki crop ito nangi ngimdon ka jaka kaputa ngimde ki try jaka ni hapan shu dis lale shimwai na ki try di yakataru hakata ka insurance cream kampat don man sakot kerti lembaki officers batnga yaki banks ban pet la nem ban penkela kabala banlong na kabenta kum kitaru kibahap ban wai yaki jaka bat ban seal yaki jaka di yakalun kilaong kibabon kila shimlon ngila pa yaki officers sa district pakinlum kinlang dalapoi kita kajingkot kajingnam ha kakot kasla namar ngimla ban syukren kahapan don ka proof kahapan don karupam lum yaki kaki bro kindala po ya kamat jungi ngan saba ya kata show chief minister ban ban yu ya kata kajing yalam din sa pagkat kumno ban le kikran sipang ka focus ki ong ten bon nangingi pan tamangin ni apply tamangin yo tingala sutu iki tamang tengka kade sispa ladapan sispa ngot layayo marsitika kataru kade kaway ko chief minister yo I bakata kalong kabasisya tingin siapet kumno manyale kata kikran ru sapang kayaw dilang haki tempat paper tengong balik kita kiyaw pinyo the officers kiyong kiklap pan apply nga kli di farmers kiyong ho at kiklap yapan pamantay yapan no ika kiyaw dilang kikran sapang ka agri response vehicle dong in prioritize katkum ki farmer producer groups kanang makinumlet shikiri shipment in cater no kani ka agri response team yaki block wise min saya pagkat ikataru but kikran spang ka kilo ngaloy ki ngalalech do yung do man yakran spang ka kilo nray hadin slam steng dum don basnap tika KHDC kalawan lam ya kabil kala yo ya ka jing menjur lang jong ulan ka jing kali menta kalong sa igi rules but mano ban monitor ya kata ko kilo ngala request si kini ki farmers ngong to pen ya kendo lang ya KMDC bat ngingi don problem ini ya kendo namar kan ni jing jong pi tinga kermen bakin sa action ya kata ka jing kendo bakata ka KHDC namar ba nong punya ya kaan la bah ha ka district council ngamla mga nakasarkar ban bypass ya kata kalenti maka kaan kawan naki tikum kita kike ngilaya yo bani khet ar tenta aku menen ngasutu papila banong ka sarkar babon stangkanya kamak ini apa pekat ya kamang tengka hab ya bunya shwa hab ya wat shwa hab ya pekat kumno banle bawan mot ba ngi ka kamengin chupet ki jaw umat ni happy kai no iginong rap jungi haba piyo I ba uli umyo yaw balay pi atung kane kau so sa umyo yaw balay ni don no da processing unit panya ya snano da ka sos muli laban sna sya tamba imat ki farmers jungi ngidang ham ai training shiboniki kin haplong a little more progressive but ni da aingo sisya don ki farmers maneki ong balay di sya ban sala ni kimar na asam habang nila don pa kimar la jong gibami per la jong mapay punya ka don wan na do asam hapat paningi ngaong iki kay kata to organic market ka bangi pa lada pila ban certified bakit jorjong pi klang pan kam kino kidawai ki ban punma ya ka jingem jong pi ngin sa pandon ka way special pricing for organic farming produce
Nginle kata. Nrai hap ya trai lang tangi ong ni ki don ki boong khang no iki mar bawan na ba. Din re ke jubab kawan ni lagi. Nongrep ki ong leng la khang ya ki marbam ki bawan na asam. Na khang su asam ki marbam jung ipat yo. Ka jenjar. Dom kamban ya kren ha ka level ka bakam ha jrong. Ngan sa petip ye chief minister ye ki deputy chief minister ye ki jing ye kendo jungi. Bat do jing kermen na marbakan ni gri ke sokar ka batri kamte. Ngamte ba do no kita ki jing dawakin la ulong re ngatip ba minum song klikti. Tip ado no kata ka report kan wan ka result kan. Re ngala kemen sibun. Ban wan ado no pungut su mla. Mo iti ka section 144 kadang ang ni akmat secretary usha iti ba pinyalo makmat secretary. Ngala request iki bakin up yang ang ni tikila up lawan ni kren malapan map malapan sutu iki bakaan kadon lakajong kalenti bat nimdi ban penken iki an ni bidan buram iki an bat lakermen ba na kita ki papau rupau ki bawan ngala ban yarap tang prakli ki point baki wala makmat jonga ngatarai duty jonga ka urlong magmla banai 100% assurance yan mo Kaya keren